Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka kunhun ki Nongshna Phlim Khasi hapok ke Jelam Meghalaya, ki badan hapok ke Shatri, jong ke Meghalaya Filmmakers Association, ki la Rakhe ya ke Jingyai lenti ke bakhandai Snem kenti, ha ke Jingyalang ke balalong ha State Central Library Shillong, ha ke bau menteri ke tenat penroisor, uba Hamlet Darling, ulalong kumu kongsan. Hagani ke sengi, ki nongkit kam bahakmat jong ke seng, ki Nongshna Phlim hapok ke Jingyalam jong Presiden, uba Commander Shangpliang, ki la IT ya ke Dorkas Jingdawa, ha uba Hamlet, bakatong bahakmat kalong, ban yokno yala ke jong ke hall, ban peni ya ke Phlim Khasi, namar bahadu mentah, ki don ki hall ki ba perkhat shwa tang ya ke Phlim Hindi. Lasdang ya kani ke program da ke jingya peliu jungmut halor ke khtiin Khasi da ki nong hikai ke skol ba nehu ha ke balawani simenta da ki tenshop ki puron ki nong simenta baro la pensyong shit ya kani ke jing Rakhe da ki jing ruai ke jing shat na ki samla ki balam lin ban ak ha ki Phlim Khasi ki ba thamai bar ki bala rimru su pelash bune balai ya ka jidon jongre association naisnan plasai ya ka playai nang isum play chinge e bol bat ka wala su bat ni stem ju sen pi ye ka association law bat sei ka sap apo jong khul sa ma ye jong ke jala ji ki badan haklian kum no balong ki actor ki actress bat ki actress prepare po ki film ye ke bagi iklan kami pun tuli dikjuna jole kesen jampi ngai kalum lang jabro ki producers jabro directors ngai istemi ki aktor proses kunju namar bahar dalam juk setri kamsut berkambe iki pro akan kejam ki beran ke bapi ki dulu nak puas sepor lara kejam pia rakai kesde kanam lawan bangsa. Dalam bab juga pada juga dari association, kalau bab itu parah, berkerja dengan PPB tanggung kesus. Di mata masuk suara yang kerja joki, bab PPB yang kendu, kumlau mana bukan kuasa, lara kuasa, kerja joki di film industri dari kendu, nilai kena tahu dan dia boleh itu. Mereka dia buat pikiran dulu. Dalam ini mereka puas berbuat dengan syafir, berbuat dengan sesuai. Dalam kami ikut film dan ikut puas. Berkali kali challenge nama terjadi. Kalau kamu khusus berkali film, kamu khusus baru malam mungkin di artis, di aktor, actress. Kalau mereka mereka juga di yang siap bak primala bakata kesat apa jong ikut sebagai di kantor itu. Jika so kalau kamera kejualan kumpul lagi samaran wa lawan orang cikgu dia kebakar benpek benbetul dikira baru angkat kesana bagi orang yang kecil ini. Di kepulauan mana berkembang lembut lembai ketika member itu apa cuma berperiuk yang kehol kalau baik berpulau kota kami, mo bersekolah kemar tambah bulan ini kalau baik. Nama nanti ibu bangun kuat berpulau dari kedua oleh kedua tempat. Dengan pulau tenang ada kerja jampi ke association dan bahas boleh apa ki nonglam juga association ke syambangan yang berkat banyakkan lebih luar lah ban baik ya kena ya kita sini jampi marwah bancuran bari mata bancuran tanggal sedal kalau ke pemenang belum mereka tak kerja juga tapi dulu tu berhol berkau one nation of faith hekelat hekelti bat ba pamune di tembok mana itu menteri bapak
store di saya kalah apa begini namun malah kalah sudah begini dia kata kalah begini som perempuan tapi ini pede bangkar berkuat nampak orang mentah dia kafir kesi juni kebelang tay tu baju serwa hak penyeng lainmu ayat soal pembeli film dalam keputusan yang kami ia kami rukun nama Allah kebanggaan Allah dari film kesi umlah punya poin kesi penis tu penis Bihar penis Rajasthan penis Delhi ya penis Bombay film kesi berpemi pasal angin ini kita belum gatal pergi kita kesi dewan peniswa mulai berusaha kebanggaan Allah lara kata berjisra kalau hak dulu wan ini kedua pikiran kedua ini pepe ledai itu sisi umat ini tidak lagi Allah ya kini namsul kepasal terus sekian lama bat lagi terbit di dalam ini lara berjisra ubu sini dulu kesi nanti kamu dah ni Jadu, walaupun sobi jangan malu, tapi kiabu, lagi api hapertai. Kau mesti payah, berartikan jaka bayang. Dari sisi kuntu, jika nabi bagasnya, dalam kirahu, kasih, dalam kirahu. Dari segi kaji su, berkat jingkme, ya mesti mau suai ke ai jingken. Wehapa siklung atau yang lain dah lelei, dari ublei malai iwei kai iwei. Kau mesti payah, berajingken jaka bayang. Dari sisi kuntu, jika nabi bagasnya, tanpa pingahu, kasih, tanpa pingahu, kasih. Mama syuban klen, ya rindu gifni, giban ayashen. Ya dalam bati awat bang adenu dia dan rengga cing man cing small ba argal liyo ma Delang kisisha haji imzonga bawan rajin ben bajin kermen ngam jula mundur ngam sampai berkah babat tibai bangan dan renggan oh delang kisisha haji imzonga bawan rajin ben bajin kermen ngam jula mundur ngam sampai berkah babat tibai bangan dan renggan
Mainly the problem of marketing. We are given we are not given any respect actually, and we are given the second chance always. There in Assam also, in case of Assamese films, the producers are suffering this because producers invest money. We spend money, we invest money to make a film, and that money is not returned from the market because there is no hall, cinema hall to show our films. The halls, they give us secondary treatment. If a super hit film from Bollywood film industry or Hollywood film industry is there, then our film is withdrawn. We are not given the chance to show our film. So that is the problem there in Assam, and I think that is the problem here in Meghalaya also. Therefore, when I got the invitation from the office bearers of this association for this program, we decided to come. That together we should do something, together we should sit and we should think about the solutions, and so that the filmmakers can earn some money from this industry, so and then only the budding talents will get some chance, will get some opportunity. Because I have seen very talented singers, they have performed today, and we have enjoyed the dance item of one of the talented dancer also. So it means that Northeast is full of talents, and in Bollywood film industry also we have noticed that in reality shows, Sony, Colors, etc., the Northeast talents they are getting awards. They have showcased their talents there, and it means that Northeast is full of talents, but there is no platform. There is no platform to showcase their talents. Film is a very important art form. Film speak the mind of the people, but these local films, regional films are not given any respect. So that is a basic problem. Although Assam is bigger than Meghalaya and more halls are there, yet the regional films are given the not given the respect actually. So that is why I thought that we, the Assam Cine Producers Association and Meghalaya Filmmakers Association, we can sit together, we can find out solutions so that the regional films are upheld and regional films can get good market. So these are the main basic matters for which we are together. We have come from Assam, from Guwahati to attend your function and to make a good relationship with this association and with the people of Meghalaya.